Somo la leo linasema damu ya Yesu na kazi yake. Amaraso ya Yesu Kristo n'umurimo wayo. Unaandika hizo ili upate wepesi wa kuandika. Abari bwandike bandike damu ya Yesu Kristo na kazi yake. Amaraso ya Yesu Kristo n'umurimo wayo. Nadhani ikiwa umeokoka, aratekereza niba wararokotse, na ikiwa unaomba kandi ukaba unasenga, huwa unaomba kwa damu ya Yesu na kwa jina la Yesu. Ube usenga kubwa amaraso ya Yesu Kristo no kwizina rya Yesu. Lakini mara nyingi unatamka kwa damu ya Yesu, hujui damu hiyo ilitoka sehemu gani. Buri gihe usenga uvuga mu maraso ya Yesu Kristo, ariko utazi ngo amaraso ya Yesu Kristo yaturutse hehe. Na unaweza kama unajua ilitoka sehemu gani, lakini hujui kazi yake. Ushobora kuba uzi aho yaturutse ariko utazi umurimo wayo. Niko ndi hano kuri uyu mugoroba. Haleluya, 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 haleluya. Maiki zika zinasumbua, wanapenda kuhubiri kwa mdomo tu ndio unaenda vizuri. Mikrofoni ziri kuzana ibibazo dushobora gukoresha umunwa nibwo byagenda neza, kwa sababu Mungu ametupa sauti nzuri ya kuzungumza na watu wake. Kubera ko Imana yaduhaye ijwi ryiza ryo kuvugana n'abantu bayo. Na wakati wakina Yesu, wakina Yohana, wakina Petro wanahubiri, hazikuwepo hizi. N'igihe intumwa za Yesu Kristo ba Yohana na ba Petro babwirizaga, ntabwo zino mikrofoni zari zihari, lakini walikuwa wanapiga sauti bikagenda rikajya ku isoko bakaryumva. Haleluya, haleluya. Bwana, sisi tunao uwezo wa kutamka walioko kule wasikia, natwe dufite ubushobozi bwo kuvuga abari haya nabo bakatwumva, kwa sababu Mungu aliyowezesha ndiye anayetuwezesha na sisi. Kubera ko Imana yabashobozaga niyo natwe dushoboza. Haleluya, 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 haleluya. Kama kwamba inawezekana unatumia lakini hujui inatoka wapi na ina kazi gani. Ushobora kumenya ngo urayikoresha yaturutse hehe ariko utazi akazi kayo. Lakini jioni ya leo nimekuja kukuambia ili ufanye kitu unachokielewa. Ariko kuri uyu mugoroba nje kukubwira kugira ngo uzaze ukora icyo uzi, na utaona matokeo zaidi na zaidi. Uragenda kandi usobanukirwa birushijeho. Haleluya, 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 haleluya. Kwa hiyo nataka nikwambie, Yesu alitoa damu sehemu 6 kwenye mwili wake. Ndagira ngo mubwire yuko amaraso ya Yesu Kristo yavuye mu bice 6 mu mubiri wiwe. Kano kanya turi kumwe n'umukozi w'Imana waturutse mu gihugu cya Tanzania, Mwanza, ariko birangora kuvuga Tanzania ni itorero rye riri, ariko afite office i Bujumbura mu Burundi. Haleluya. Ubwo reka mwakire nk'uwaturutse mu biyaga bigari. Karibuni sana mchungaji. Haleluya, amen. Haleluya, amen. Haleluya. Basi nasalimu katika jina la Yesu lipitalo majina yote. Ndabashuje mu izina rya Yesu ruta amazina yose. Nayo furaha kuwa nayo jioni ya leo tena. Nanone mfite ibyishimo byinshi cyane kuba nongeye kubana namwe kuri uyu mugoroba. Leo ni siku yetu ya 4. Uyu ni umunsi wacu wa 4. Siku yetu ya kwanza ilikuwa ni Jumatano. Umunsi wacu wa mbere hari kuwa 3. Waliokuwepo tulijifunza somo lilisema kusikia sauti ya Mungu. Abari bahari twije ijambo rivuga kumva ijwi ry'Imana. Na siku yetu ya pili ilikuwa Alhamisi. Umunsi wacu wa 2 hari kuwa 4. Waliokuwepo pia tulijifunza somo linalosema kanisa ni nyumba ya sala ama nyumba ya maombi. Abari bahari twize isomo rivuga ngo
urusengero ni inzu yo gusengerwamo, ni inzu y'amasenge cyangwa ni inzu y'amasengesho. Na siku yetu ya tatu ilikuwa jana. Umunsi wacu wa gatatu wa rejo tulijifunza somo linalosema injili halisi ya Yesu Kristo. Twize isomo rivuga ngo ubutumwa bw'umwihariko bwa Yesu Kristo. Haleluya, 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 amen. Sitakuwa na muda mrefu sana kulingana, naona muda pia umeenda sana, nilitupa mkono. Ntabwo ndi bukoresha igihe kirekire kubera yuko ndi kubona n'ubundi igihe cyagiye kiri kudusiga. Sitakuwa na maneno mengi sana, ntabwo ndi bukoreshe amagambo menshi cyane, bali nitaingia moja kwa moja kwenye somo la leo. Ndinjira direct ku isomo ry'uyu munsi. Somo la leo linasema sehemu 6 alizotoka damu Yesu na kazi zake. Isomo ry'uyu munsi riravuga ngo ahantu hatandatu sehemu alizotoka damu Yesu Kristo pale msalabani. Sehemu 6 Yesu alizotoka damu. Ibice bitandatu Yesu Kristo yakuyemo amaraso ye. Okay, ili nikusaidie tufupishe maneno, tuseme hivi: damu ya Yesu na kazi yake. Amaraso ya Yesu Kristo n'umurimo wayo. Unaandika hizo ili upate uwepesi wa kuandika. Abari bwandike bandike damu ya Yesu Kristo na kazi yake. Amaraso ya Yesu Kristo n'umurimo wayo. Nadhani ikiwa umeokoka, aratekereza niba wararokotse, na ikiwa unaomba kandi ukaba unasenga, huwa unaomba kwa damu ya Yesu na kwa jina la Yesu. ube usenga kubw'amaraso ya Yesu Kristo no kwizina rya Yesu. Lakini mara nyingi unatamka kwa damu ya Yesu, hujui damu hiyo ilitoka sehemu gani. Buri gihe usenga uvuga mu maraso ya Yesu Kristo, ariko utazi ngo ayo maraso ya Yesu Kristo yaturutse hehe. Na unaweza kama unajua ilitoka sehemu gani, lakini hujui kazi yake. Ushobora kuba uzi aho yaturutse ariko utazi umurimo wayo. Niko ndi hano kuri uyu mugoroba. Haleluya, 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 haleluya. Maiki zisa zinasumbua, wanapenda kuhubiri kwa mdomo chumba unaenda vizuri. Mikrofoni ziri kuzana ibibazo, ushobokoresha umunwa nibwo byagenda neza, kwa sababu Mungu ametupa sauti nzuri ya kuzungumza na watu wake. Kubera ko Imana yaduhaye ijwi ryiza ryo kuvugana n'abantu bayo. Na wakati wakina Yesu, wakina Yohana, wakina Petro wanahubiri, hazikuwepo hizi. N'igihe intumwa za Yesu Kristo ba Yohana na ba Petro babwirizaga, ntabwo zino mikrofoni zari zihari, lakini walikuwa wapiga sauti bikagenda haya ku isoko bakaryumva. Haleluya, haleluya. Bwana, sisi tunao uwezo wa kutamka walioko kule wakasikia. Natwe dufite ubushobozi bwo kuvuga abari haya nabo bakatwumva, kwa sababu Mungu aliyowezesha ndiye anayetuwezesha na sisi. Kubera ko Imana yabashobozaga niyo natwe idushoboza. Haleluya, 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 haleluya. Niko kwamba inawezekana unatumia lakini hujui inatoka wapi na ina kazi gani. Ushobora kumenya ngo urayikoresha yaturutse hehe, ariko utazi akazi kayo. Lakini jioni ya leo nimekuja kukwambia ili ufanye kitu unachokielewa. Ariko kuri uyu mugoroba nje kukubwira kugira ngo uzaze ukora icyo uzi, na utaona matokeo zaidi na zaidi. Uragenda kandi usobanukirwa birushijeho. Haleluya, 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 haleluya. Kwa hiyo nataka nikwambie Yesu alitoa damu sehemu 6 kwenye mwili wake. Ndagira ngo ubwire yuko amaraso ya Yesu Kristo yavuye mu bice bitandatu mu mubiri wiwe. Umeangalia vizuri kwamba umerekebisha mic vizuri. Nasikia zinatutesa sana. Muri kumva ko mikrofoni mwazigize neza ko ari kumva zidasorejwe neza, ama ni battery zimesha cyangwa n'amabuye yashize. Haleluya, haleluya, haleluya. Nimesema Yesu alitoka damu sehemu 6 zake za mwili.
yavuze ngo amaraso ya Yesu Kristo yavuye mu bice bitandatu by'umubiri we, na kila sehemu ilikuwa na maana yake, kandi buri gice gifite ubusobanuro bwacyo na pia na kazi yake n'akazi kacyo. Haleluya, 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 haleluya. Ukisoma Ufunuo Yohana ile sura kwanza, niwasoma ibyahishuriwe Yohana igice cya mbere na ule mstari wa 6 ku murongo wa 6, utaona nabii Yohana anazungumza ya kwamba Kristo kwa damu yake ya thamani alimununulia Mungu watu wa kila makabila. Urabona ko umuhanuzi Yohana yaravuze ngo kubw'amaraso ya Yesu Kristo yayaguze abantu bo mu moko yose atandukanye yo ku isi, na abafanya kuwa makuhani na wafalme, kandi abafasha guhinduka abatambyi n'abami. Haleluya, 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 haleluya. So tutakwenda kuangalia sasa hiyo damu ilitoka sehemu gani. Tugiye kureba ayo maraso y'igiciro yavuye mu kahe gace. Naomba msomaji anisomee kile kitabu cha Luka, arashaka umusomyi asome mu gitabo cya Luka ile sura ya 22 igice cya 22, ataanza mstari wa 41 na 44. arahera ku murongo wa 41 kugera ku murongo wa 44. Luka 22 umurongo wa 41 kugera ku murongo wa 44. Dusome mu izina rya Yesu Kristo. Yesu asengana umubabaro. Umurongo wa 41, atandukana umwanya ureshya n'ahaterwa ibuye, arapfukama arasenga ati, Data, nubishaka undenze iki gikombe, ariko bye kuba uko nshaka, ahubwo bibe uko ushaka. Marayika uvuye mu ijuru aramubonekera, amwongera imbaraga, kuko yari ababaye bikabije, asenga cyane, n'ibyuya bye byari bimeze nk'ibitonyanga by'amaraso bitonyanga hasi. Haleluya, haleluya. Nimekwambia damu ya Yesu ilitoka sehemu zake 6. Yakubwiye ngo amaraso ya Yesu Kristo yavuye mu bice bye bitandatu, na kila sehemu ilikuwa na maana yake na kazi yake, kandi buri gice cyari gifite ubusobanuro bwacyo n'akazi kacyo. Na hapo ambapo tumesoma, naho ngaho tumaje gusoma, ni sehemu yake ya kwanza, ni igice cye cya mbere, ambao ni usoni. Aho ni mu maso. Damu ilitoka usoni, amaraso yavuye mu maso. Msomaji amesoma vizuri, umusomyi yasomye neza. Ni wakati ulipokuwa unakaribia kukamatwa kwake Yesu, Yesu yari yegereje gufatwa. Biblia inasema alichukua wanafunzi akapanda nao mlimani. Biblia inavuga ngo yafashe abigishwa be bazamukana ku musozi, mlima uitwao Mizeituni, umurima w'imizeti. Akaenda na wanafunzi wote, ajyana n'abigishwa be bose. Lakini alipofika sehemu, ariko igihe yahageraga hejuru, ninasema alichukua wanafunzi 3 kati ya wale 11, maana mmoja alikuwa ametoka. Biblia iravuga ngo yafashe abigishwa 3 muri babandi 11 bari basigaye, kubera ko wa 12 yari yamaje gutoroka. Alikuwa tayari amekwisha kwenda kumuuza ili aje awaonyeshe mkamate. Yari yamaje kujya kumugurisha kugira ngo aze abereke bamufate. So tunaona akachukua 3, Petro, Yohana na Yakobo, wakasonga naye mbele. Tubonye ko yafashe abigishwa 3, Yohana, Yakobo na Petro, maze bigira imbere ho gato. Lakini mtumishi wa Mungu aliyesoma amesema
Hapo ambapo ameanzia aliwaacha na hao watatu, akaendelea mbele sehemu kama pa kutupa jiwe. kandi umusomyi yarivuze neza ko nabo batatu yabasizeho areje arakomeza igihe imbere ho gato kaho watera ibuye. Akalala kifudifudi, arangije arapfuka kifudifudi, araryama arubama. Haleluya, 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 haleluya. Akaanza kuomba kwa uchungu, atangira gusengana umubabaro, akasema Baba, ikiwezekana kikombe hiki kiniepuke. aravuga ngo data nabishoboka kiyo gikombe kindenge. Maana yake Yesu alikuwa mwanadamu 100% na Mungu 100%. bisobanuye ngo Yesu yari umuntu 100% ndetse n'Imana 100%. So wakati huo wanadamu wachukua nafasi, akaanza kuwaza aruke ile nafasi ya kujikomboa. icyo gihe umubiri wa kimuntu wafashe umwanya utangira gutekereza ati iyaba kino gikombe cyandenga, iyaba iki gihe cyandengaga. So alikuwa anataka kwa ukombozi, lakini kitu ambacho kingewezekana. Yumvaga ko ashobora kudutunga ariko akumva ari ibintu bikomeye. Haleluya, haleluya. Akaomba kwa uchungu, asengana umubabaro. Nimesema kwamba biravuga ngo Mungu alipoona anataka kuzidiwa mwanae, Imana ibonye ko atangiye kugira ubwoba, akaamuru malaika, irangije yohereza umumarayika, akamtia nguvu, amwongerera imbaraga, akamtia nguvu, amwongerera imbaraga. ongeza kuomba kwa uchungu, Anakomeza kuomba kwa uchungu. jasho kama tone ya damu usoni mwake. Ikiwa bivanze n'amaraso bitangira kuva mu maso yiwe. Akapuuza kauli, arangije ahindura gahunda, sema iwe kama upendavyo wewe, si unipendavyo mimi. arangije aravuga ngo bibe uko ushaka niba uko ushaka jewe. Haleluya. Hii damu iliyovunja usoni mwa Yesu, ayo maraso yamanutse mu maso ya Yesu inakusaidia wewe na mimi, ifasha wewe nanjye kuvunja mapenzi ya kibinadamu kwetu, kuvunja mapenzi ya kibinadamu, ukushaka kwa abana b'abantu, kwica guhangana n'ibyo abantu bakwifuzaho. Ujanelewa vizuri. Ayo maraso akuraho gushaka kwacu nk'abana b'abantu kugira ngo habeho gushaka kw'Imana kuri twe. Kazi ya hii damu, unapokuwa unaona unataka kuomba inashirikana, unaihiti kusaidie. Niba aya maraso igihe uri gusenga ukabona bidashoboka, jya uyahamagara gufashe bishoboke. Ivunje mapenzi yako, haje gushaka kw'Imana yo mu ijuru. ukiwa na fungu la 10 mfukoni, unaishika shetani kuonyesha kazi nyingine ya kufanyika. Ipe hiyo damu ili mapenzi yako yavunjike, mapenzi ya Mungu atimie, ulete fungu la 10 kanisani. Waba ufite icyaki umufuka, Satani agatangira kukwereka akazi yari bukore. Hamagara gushaka kw'Imana, Imana ize, habaho gushaka kwayo, eko habaho gushaka k'umwana w'umuntu. Haleluya, haleluya, haleluya. Ikiwa unaona unasikia kuosha kuipa kwaya, lakini unaonyeshwa kwamba huna muda, ite hiyo damu iliyovunja usoni mwa Yesu, ivunje mapenzi yako, uje uimbie Mungu, mapenzi ya Mungu atimie. Niba wowe uri kumva ufite umuhamagaro wo kujya muri korari, ariko Satani akakwereka ko nta mwanya ufite, wowe senga Imana ize itegeke gushaka kwayo, ko ariko kukubaho niwarangiza uze mu nzu y'Imana ubashe kuririmbira Imana. Lolote ambao unataka kumfanyia Mungu, halafu shetani anakuonyesha mengine, ita hiyo damu ya Yesu iliyovunja usoni mwake, ivunje mapenzi yako na mapenzi ya Mungu atendeke.
niba ufite hari icyo ushaka gukora mu nzu y'Imana ariko akaba hari ikindi kikubuza kugikora, hamagara ayo maraso ya Yesu yamanutse mu maso yiwe, niyarangiza akora ugushaka kw'Imana, akora ugushaka kwawe. Kwa nadhani mmeelewa, nikumva mwamwumvishe. Damu iliyovunja usoni kazi yake ni kuvunja mapenzi yangu ili mapenzi ya Mungu atimie. Ayo maraso yavuye mu maso ye akazi kayo ni ukugira ngo ikure gushaka kwanjye, kugira ngo gushaka kw'Imana kwa kujya imbere. Haleluya, haleluya. Tunaingia somo kuingia kicha cha kabiri. Haleluya, 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 haleluya. Msomaji akiingia some, umusomyi yihute asome ile Injili ya ubutumwa bwa Yohana 19 na mstari wa kwanza mmoja. Bwa Yohana ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo na Yohana igice cya 19 tare ku murongo wa mbere. Mmoja tu huo, alafu takimbia usome Isaya 53:5 na waraka wa Petro wa kwanza sura ya 2 na mstari wa 24. Nirudie, undi asome muri Yesaya igice cya 53 umurongo wa 5, ubundi asome mu rwandiko rwa Petero rwa mbere Petro wa pili, Petro kwanza sura ya 2 na mstari wa 24. Petro wa mbere Yesaya 53 umurongo wa 5, undi asome Petro wa urwandiko rwa Petro rwa mbere igice cya 2 umurongo wa 24. Yes. Wa kwanza naweza kusoma, wa mbere yasoma kabisa. Ubutumwa bwiza Yesu Kristo na Yohana igice cya 10 umurongo wa mbere aravuga ngo, nuko Pilato aherako ajyana Yesu amukubita imikoba, abasirikare baboha ikamba ry'amahwa. Ubimaliza ninaje waraje ku murongo umwe. Nuko Pilato aherako ajyana Yesu amukubita imikoba. Amen. Wa Isaya wo muri Yesaya 53 mstari wa 5 murongo wa 5, reka dusome naho Yesaya murongo wa 5. Aravuga ngo, nyamara ibicumuro byacu nibyo yacumitiwe yashenjaguriwe, gukiranirwa kwacu igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we, kandi imibyimba ye niyo adukirisha. Amen, amen. Waraka wa Petro wa kwanza na ile sura ya 2 na mstari wa 24. Urwandiko rwa Petero wa mbere igice cya 2 umurongo wa 24. Kadusoma. Ubwe yikoreye ibyaha byacu mu mubiri we, abihambanwa ku giti, kugira ngo dupfe ku byaha, duhere ko tubeho gukiranuka. Imibyimba ye niyo yabakijije. Amen, amen. Sehemu ya pili, Yesu ambapo alitoka damu mgongoni. Igice cya kabiri cyavuye n'amaraso ya Yesu Kristo ni mgongo. Msomaji aliyesoma Injili ya Yohana 19 na mstari wa kwanza, umusomyi wasomye ubutumwa bwiza bwa Yohana 19 umurongo wa mbere, umetuambia na Pilato akamkamata wakampiga mijeredi. Yavuze ngo Pilato aramufata barangije bamukubita imigozi. Biblia inasema Yesu alipigwa mijeredi 39 mgongoni. Biblia inavuga ngo Yesu yakubiswe ibiboko 39 mu mugongo. Alipopigwa ile mijeredi walikuwa wanapiga kweli. Igihe bakubitaga ibyo biboko barakubitaga cyane. Walipopiga mara moja walikuwa wanavuta na damu inatoka. Igihe iyo bakubitaga ishuri barakuraga
amaraso agasohoka. Haleluya. Haleluya. Damu ikatoka mgongoni mwa Yesu, Amaraso akava mu mugongo wa Yesu. na nabii Isaya tumeona alitabiri kwamba amani yake iko juu yetu, alipigwa kwa ajili yetu, na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Haleluya. N'umuhanuzi Yohana yavuze ngo imitimba ye niyo yatumaze imibabaro, ngo yarakubise ku bwacu kugira ngo natwe tubabarirwe ibyaha byacu. Haleluya, haleluya, Haleluya. haleluya, Haleluya. lakini tumeona mtume Petro naye ananukuu ule unabii wa nabii Isaya, Kandi tubonye ko nanone Petero nawe yasubiyemo bwa buhanuzi bwa Yesaya, ya kwamba imeandikwa kwamba amani yetu ilikuwa juu yake. Kama huna amani, iko juu ya Yesu Kristo. kandi aravuga ngo byanditswe ko amahoro yacu azabonekera muri Yesu. Niba udafite amahoro, menya ko ari muri Yesu amahoro yawe. Alisulubiwa kwa ajili yetu, alipigwa kwa ajili yetu, na kwa kupigwa kwake sisi ni wazima. Yarababajwe ku bwacu, yarakubise ku bwacu, kuvuga kubabazwa kwe byatumye tuba abazima. Kwa hiyo hiyo damu iliyovuja mgongoni mwa Yesu ni damu inayoponya magonjwa yanayotibika na yasiyotibika. Bivuze ngo ayo maraso yaturutse mu mugongo wa Yesu Kristo niyo akiza uburwayi bushobora gukira na bwa bundi butajya bukira. Haleluya, haleluya. Ukisoma ile Injili ya Mathayo sura ya 9 na ule mstari wa 35, anasema Yesu alizunguka kila mahara kwenye vijiji na miji akihubiri habari njema. Haleluya, Haleluya. ukisoma Injili ya Mathayo 9:35, Niwasoma ubutumwa bwa Matayo 9:15, inasema Yesu alienda mijiji na vijiji urumva ko Yesu Kristo yagendaga mu miji no mu byaro akihubiri habari njema za ufalme wa Mungu, yigisha ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana, na akiponya magonjwa ya kila aina, agakiza uburwayi bw'ubwoko bwose na udhaifu wa kila namna. Udhaifu imerupita. Udhaifu ni unyantege. akanakuraho n'urucantege rw'uburyo bwose. Haleluya, Haleluya. haleluya, Haleluya. haleluya, Haleluya. haleluya, Haleluya. lakini ukisoma Zaburi 103 Ariko niwasoma Zaburi 103 na mstari ule wa 3, n'umurongo wawo wa 3, anasema hivi, aravuga ngo Bwana akusamehe uovu wako wote, Mana tubabarire, Bwana akusamehe uovu wako wote, Imana ikubabarire ububi bwawe bwose, akuponye magonjwa yako yote, agukiza uburwayi bwawe bwose. Haleluya, Haleluya. tunaona Yesu wakati anahubiri, Twabonaga Yesu igihe yabwirizaga, akikutana na mtu ana malaria, anagusa malaria inatoka. yahoraga n'umuntu urwaye malariya yamukoragaho malariya ikagenda. Akikutana na mtu ana mapepo, akigusa yanatoroka. Yahoraga n'umuntu ufite abadayimoni yakoragaho abadayimoni bakagenda. Akikutana na mtu amerogwa, akigusa yanatoroka. Yahoraga n'umuntu baroze yamukoragaho uburozi bukagenda. Akikutana na malaika, akigusa inaamka inatembea. Yahoraga n'umuntu wapfuye agakoraho yarabyukaga akagenda. Haleluya, 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 haleluya. Lakini akasema kwenye Yohana 14, Ariko aravuga muri Yohana 14, kazi hizi nizifanyazo, ile 14:12, aka kazi nakoze muri 14:12, aniaminie mimi, uzanyizera wese, kazi hizi nizifanyazo, iyi mirimo yose nakoze atafanya, azayikora tena zaidi ya hii, ndetse kurusha iyi ngiyi nakoze, atafanya.
kufanya, azabikora. Kwa hiyo alitupa mamlaka, kubw'ibyo ngibyo yaduhaye ububasha. Na kwa kuwa maandiko yanasema kubera ko ibyanditswe biravuga kupigwa kwake, kuva gukubitwa kwe sisi ni wazima. Twebwe turi bazima, sio wagonjwa tena. Hapo tugomba kurwara ukuri. Unaposikia ugonjwa, yumva uburwayi, damu ya Yesu, amaraso hiyo kuja mgongoni mwake, yajape mu mgongo wiwe. Yesu, Yesu, kupigwa kwako, kupigwa kwawe, sio mgonjwa. Una murwayi ukire, sio mgonjwa. Una murwayi, sio mgonjwa. Una murwayi, ni mzima. Mzima, damu yako, amaraso yawe, mgongoni, yajape mu mgongo. Sasa, amagaye ndani yangu, niendo ukimwi, ndani yangu, niendo uchawi, ndani yangu, niendo magonjwa, haya namna, ndani yangu. Haleluya, haleluya. Kuna mtu ananielewa? hari umuntu wabumvishe Namba 3, aha gatatu tutasoma kile kitabu. turasoma igitabo, Tutaanza na Mwanzo. turahera mu itangiriro. Mwanzo tutasoma 3:17 mpaka 19. Itangiriro turasoma igice cya gatatu 17 kugera kuri 19. Tukitoka Mwanzo tutarudi tusome Mathayo 27:29. Nituva mu itangiriro turajya muri Matayo 27 umurongo 29. Itangiriro 3:17 haravuze ngo, na Adamu aramubwira ati, ubwo uwumviye umugore wawe ukarya ku giti nakubujije ko utazakiryaho, uzaniye ubutaka kuvumwa. Iminsi yose yo kubaho kwawe uzajya urya ibibuvamo ugombye kubiruhira. 29. Murongo wa 18, buzajya bukumereramo imikeri n'ibitovu, nawe uzajya urya imboga zo mu murima. Gututurikana ko mu maso hawe niko kuzaguhesha umutsima, urinde ugeza ubwo uzasubira mu butaka, kuko arimo wakuwe. Uri umukungugu, mu mukungugu nimo uzasubira. Amen. Matayo 27 27. Matayo 27 umurongo wa 29. Aravuga ngo, baboha ikamba ry'amahwa barimwambika mu mutwe, n'urubingo mu kuboko kwe n'iburyo, baramupfukamira baramushinyagurira. Amen. Bati, ni amahoro umwami w'abayuda. Amen. Amen. Haleluya. Sehemu ya 3 aliyovuja damu Yesu ni kichwani. Igice cya gatatu cyavuyemo amaraso ya Yesu Kristo ni umutwe, na kazi ya hiyo damu ni kuvunja laana. Sema laana. Kuvunja laana. n'akazi kayo maraso ni ugukuraho imivumo. Nimekwambia sehemu ya 3 ambapo Yesu alivuja damu ni wapi? Kichwani. Nakubwiye ngo igice cya gatatu cyavuyemo amaraso ya Yesu ni he?
ni mu mutwe, na kazi ya damu hiyo ni kuvunja laana, kandi akazi kayo maraso ni ugukuraho imivumo. Tumesoma Mathayo, twasomye Matayo 27 na mstari wa 29. 27 n'umurongo wa 29. Tumeona walitengeneza taji ya miba. Twabonye ko batunganyije ikamba ry'urubingo, wakamvalisha kichwani. ikamba ry'amahwa barimwambika mu mutwe. Fikiria taji ya miba, Nawe tekereza ikamba ry'amahwa. waliokuwa wanamvalisha si kwamba walikuwa wanamtakia mema, kandi abarimwambikaga ntabwo ari abamwifurizaga ibyiza, walikuwa wanamvalisha wanaburutura. babaga bamwambika kandi batsindagira cyane. Ile taji ya miba ilichoma kichwani mwake. Rero bivuze ngo ayo mahwa yashombaga mu mutwe wiwe. Ilipochoma kichwani na damu zikachuruzika, Igihe yashombaga mu mutwe we amaraso yavaga. Ninakuambia kwamba damu hiyo ni ya kuvunja laana. Kwa sababu gani? Nakubwiye ngo ayo maraso niyo asenya imivumo. Kubera iki? Tuliposoma Mwanzo tumeona Mungu anatamka laana juu ya Adamu na Hawa na nyoka baada ya kumuasi. Twabonye ko mu itangiriro Imana yavumye Aburahamu, yavumye Adamu na Eva ndetse n'inzoka. Na Adamu ambaye ndiye baba yetu akalaniwa. Adamu ariwe mubyeyi wacu aravumwa. Na laana ambayo Mungu alitamka katika uumbaji wake Mungu, miba ilikuwemo. Kandi imivumo Imana yavuze ku muntu yaremye yakomeje kutugendaho. Ni kwamba wakati Mungu anatengeneza bustani, ndani ya ile bustani hakukuwemo na miba. Ni ukuvuga ngo igihe Imana yatunganyaga ubustani, muri ubwo bustani ntabwo habagamo amahwa n'ibitovu. Wakati anatamka laana juu ya Adamu, akamwambia kwa sababu umekula matunda ambao nilikuzuia kula. Imana iravuga ngo kubera yuko wariye amatunda nakubujije kurya, kwa sababu umemsikiliza mke wako ukala matunda ambayo nilikukataza, kubera yuko wumviye umugore wawe ukarya imbuto nakubujije, ardhi itakuotea michongoma, ubutaka buzakumerera ibitovu. Haleluya. Mungu atusaidie sana. Imana ituzabare cyane. Kwa tunaona miba ilitokana na laana ile, kandi tubonye yuko amahwa yazanywe na ya mivumo. ndio maana maaskari hawakufanya kwa zihaka, bali walikuwa wanatimiza unabii, lakini pia wanatimiza ukombozi. Rero bariya basirikare ntabwo babikoze ku neza, kandi babaga bari gusohoza ubuhanuzi, babaga bazi ko bari kumubabaza ariko bagira ngo basohoze ubuhanuzi. Maana wangeitengeneza taji ya aina nyingine, lakini wakachukua ile miba ambao ilitokana na laana ili wamuvalishe kichwani, atoke damu. Hiyo damu ivunje laana kwetu tukayemwamini. Ntabwo bigeze batunganya ikamba ryo mu kindi kintu, ahubwo batunganyije ikamba ryo mu mahwa. Amahwa yavuye mu mivumo kugira ngo ya mahwa bayashyire mu mutwe wiwe, batazi yuko ayo mahwa niyajemo Yesu hakavamo amaraso. Ayo maraso ariyo ayo kuzadukuraho uwo muvumo. Haleluya, haleluya, Haleluya. nataka nikwambie jioni ya leo, Ndacyamubwire kuri uyu mugoroba, wewe kama umemwamini Yesu hauko chini ya laana, bali uko juu ya laana. wowe wamaze kwizera Yesu Kristo ntabwo ugifite imivumo, wavuye muri iyo mivumo. Wanashangaa watu wengi wanatembea chini ya laana na huko wanasema wana Yesu ndani yao. Nangazwa n'abantu bagendera munsi y'imivumo bavumwe kandi bavuga ngo bafite Yesu muri bo. Lazima uelewe ya kwamba Yesu alikufa kwa ajili yako, alikukomboa, alikuokoa na alikutenga na laana zote.
bose. wibuke ko Yesu yapfuye ku bwawe kugira ngo agukize kandi agukize karande zose. Haleluya. 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 Ukimjua Yesu vizuri, uramutse uzi Yesu neza, unatembea kifua mbele, wagenda rwose igituza kiri imbere. hauogopi mtu aina yoyote. Nta muntu n'umwe ushobora gutinya. Wacha nikupeka ushuhuda kidogo. Reka ngwereze ubuhamya gatoya. Ilikuwa mwaka 2009. Wari umwaka wa 2019. Mwaka 2019. Mwaka wa 2019. Nilikuwa nimeenda nyumbani. Yaragiye mu rugo. Nyumbani kaka yangu ninayemfuata, murumuna mukuru we akurikira, alikuwa anagombania mashamba na kaka yetu mkubwa. Yari ariho arwanira amasambu na mukuru wao mukuru. So aliponiona kazani kwamba labda nimeenda kumsaidia kaka yetu mkubwa, yamubonaga aje, yasebira ko aje gufasha mukuru wao mukuru. Akaniambia nitakuua. Aramubwira ngo azamwica. Nikamwambia wewe uniwezi, wewe ni dogo. Aramubwira ati wewe ushobora kunshora urakana. Ukija kwa ngumi huniwezi, uje mu ngumi ntiwashobora, ukija kwa uchawi huniwezi, uje ku burozi ntiwambara, zote kaje kuja nazo huniwezi. Icyo cyose wazana ntiwashobora, kwa sababu Yesu niliye naye. Kubera ko Yesu mfite ni bondia wa mabondia, aruta abantu bose, kamanda wa makamanda, umukomando w'abakomando, zaidi ya wachawi, ari hejuru y'abarozi. Haleluya. Haleluya. Hakunisikia. Ntabwo mwamwumvishe. Ntabwo yamwumvishe. Hakunisikia. Ntabwo yamwumvishe. Na wala hakunielewa. Ntabwo yamusobanukiwe. Akajaribu. Arabisuzugura. Usiku huo wakaja na kundi la wachawi. Muri iryo joro azanye n'igitero cy'abarozi. Mimi nimejiralia. We yari yiryamiye. Walipigwa wenyewe wakaondoka. Bo barakubiswe baragenda. Walipoenda, igihe bagendaga, wakajaribu tena, wakagerageza nanone, penyewe wakataka kufaulu lakini hawakufaulu. Bakagira ngo ibi birashoboka ariko ntibyashoboka. Wakanitega ajali, bamutega impanuka. Nilichukua pikipiki naenda mjini. Yafashe moto ari kujya mu mujyi. Wakati narudi nikakutana na mwingine nani mchana. Igihe yari ari kuza ahura n'undi musore amewasha na taa mchana, sasa mchana yakije itara saa sita ry'amanywa, anaenda kwenye speed 120, yirukanka kuri ku muvuduko urenga 120. Nikamkwepa, aramukwepa, akanifuata huko nilipomkwepea, amusanga aho yamukwepe, akapiga pikipiki tairi la mbele, akubita ipikipiki umupine w'imbere, ile ringi kavunjika vipande vipande, liliya pine ricikamo ibice. Anguka yakanguka, aragwa nawe aragwa. Nikamuka nikakunguta mavumbi akuta ni mzima. Arabyuka arihungura ivumbi asanga ni muzima. Na yeye nikakuta ni mzima na yeye. Nawe kandi asanga ni muzima. Nikamwambia bwana, wewe umenigonga, tengeneza pikipiki ya wenyewe. Aramubwira ati wowe wangonze, ugomba gutunganya iyi pikipiki. Maana hii ni mazima ya watu, tengeneza, mimi sina shida na wewe. Ugomba gutunganya iyi pikipiki ugonze, koko iyi pikipiki si yanjye nayipiga. Akitengeneza, nikapeleka pikipiki wenyewe. Arayikoresha, amaje kuyikoresha ayishyira nyirayo. Alipoona haiwezekani kuniua kwa ajali, babonye ko bidashoboka ko bamwica bakoresheje impanuka, kwa shetani huwa haachi kupatilia mtu. Ntabwo satani ajya arekeraho gukurikirana umuntu. Ukisoma Luka ile sura ya 4 na mstari wa ngapi, wa 13, ni wasoma igitabo cya Luka igice cya 4 umurongo wa 13, utaona wakati shetani anamjaribu Yesu, uzabona uburyo yagerageje Yesu na Yesu akamshinda, na Yesu akamutsinda. Neno linasema alimwacha kwa muda. Maana yake akumwacha jumla, alimwacha kwa muda. Biblia ivuga ngo ejo gato amutega ejo hazaza, ntabwo ugeze amureka burundu. So na mimi akuniacha, nawe ntabwo yamuretse. Uzika kaanda watu wa kuniua na bunduki 4. Nijoro ashaka abantu bagomba kumwica bamurashe 4. Wakaja na silaha 2 za SMG, bazana imbunda 2 zo bwoko bwa SMG na magreneti na magrenade. Wakafika mlangoni, bageze ku muryango, wakagonga, barakomanga, wakasema fungua mlango sasa usiku.
baravuga ngo kingura urugi saa sita z'ijoro. Nikaambia kama una shida na mimi nilinde nitaamka kesho asubuhi kumekucha. Arababwira ngo niba hari ikibazo mushakira muntegereze muzambona ejo mu gitondo mbyutse. Sasa hivi ni usiku siamuki na sitoki nje. Arababwira ngo ikigeri nijoro ntabwo ubyuke ngo soke hanze. Na kama mna haraka na mimi vunjeni mlango mwingie. Niba mufite mushaka cyane mumena urugi mwinjire. Wakavunja mlango. Barangije bararumena. Wakaingia. Barinjira. Walipoingia bamaze kwinjira wakafika kwenye mlango wa chumbani. Bagera ku muryango w'icyumba. Nikajua mlango hawatavunja. Nari neza ko uwo muryango badashobora kuumena. Wakagonga. Barakomanga. Nikaambia wa kwanza mlifunguliwa na nani? Arabaza ati uwa mbere mwakinguriwe nani? Na huo mvunje. Nawo mwawumennye. Wakaogopa kuvunja mlango. Bagatinya kuumena. Lakini mimi nilikuwa najua atavunja dirisha. We yarabizeza ko bari umene idirisha. Dirisha nikalifungua nikaegesha. Idirisha arikingura arayiregeka. Kama nilivyokuwa nimefikiri wakawa wamepiga dirisha. Ibyo yatekerezaga koko bahita bakubita idirisha. Lilipopigwa likafunguka, lipofunguka nikawasha torch. Uko bari kubise lirafunguka, ligifunguka ahita bamurika n'itoroshi. Wakarusha grenade nikaibaka nikawarudishia. Batera grenade ahita yisamara ibasubiza. Kawalipua wao wenyewe. Irangije irabica babonye. Wale wawili wenye silaha wakalala chali hapo. Babandi badafite imbunda babiri bahita kubita hasi aho ngaho. Wengine wawili walikuwa na magrenade na wao wakajengeka vibaya wakakimbia nje lakini wakalala nje. Na babandi barafite magrenade nabo bagakomereka cyane ariko bakaryana bakagwa hirya. Nikatoka nje haraka nao nikafunga kamba. Asohoka hanze yihuta areje arabazirika. Nikapiga simu polisi. Areje hamagara polisi. Wakasema msitukamate sisi maana kaka yako ndo ametupa hela tuje tukuue. Aravuga ngo twebwe nibigwe kudufata mukwe no duha amafaranga tuze tukwice. Askari polisi walipokuja tukaenda tukakamata na kaka yetu. Polisi kuza turagenda dufatana mukuru wanjye wakapitia na wale majeruhi afata za nkomere na zile maiti na za ntumbi wakabeba wakaondoka nazo. Barabafata barabajyana. Huyo kaka yangu alipigwa miaka 15 mpaka sasa hajamaliza. Mukuru we yakatiwe imyaka 15 n'ubu ngubu ntabwo arangiza igifungo. Baba yake mukwe sebukwe akasema umenifungia mwanangu. Aravuga ngo umfungishije umwana, huu mwaka haumalizi. Uyu mwaka ntabwo uzawurangiza. Mimi nikamwambia, nanjye ndamubwira, nikasema sumesha shindikana. Akabaroga ati ntabwo wigeze utsindwa. Sumesha shindikana, umesha shindikana. Yarananiranye. Aravuga ngo warananiranye. Mwaka huu ukimaliza, ni waramuka nawe urangije, naweka Biblia chini naacha kuhubiri. Ntacyo Biblia hasi zizongera kubwiriza. Umesha tena uovu ukatesa watu, wakoze ibi byinshi ubabaza abantu, kikombe kimefurika. Igikombe kiruzuye, kikombe kimefurika. Igikombe kiruzuye. Watu wote nyumbani walitetemeka. Abantu bose mu rugo bagize ubwoba. Wananiambia wewe tunajua haurudi. Turavuga ngo wowe turabizi ko utajya ugaruka. Kawaambia nitarudi tena kwa kishindo. Ndavuga ngo nitagaruka nanone kandi kwa sababu nimeweza kaniroga. Kubera ko je nawe ushobora kundoga. Maana Yesu aliye ndani yangu. Yesu ali muri je. Tuweza kumuroga. Ushobora kumuroga. Atakapo niweza. Ushobora kumushobora. Yesu alisakufa. Yesu yapfa. Ufufuka. Asikena. Nawe tupe. Asikena. Akashobora kongera gupfa. Asikena. Ashobora gupfa. Anaishi milele. Atabari iteka ryose. Yesu yobina huyo mtu. Akashobora kuronka ntagarutse muri uwo muntu. Unajua iko mwezi wangapi? Uragira ngo hari mu kwezi kwa kangahe? Mwezi wa 6. Hari mu kwezi kwa 6. Mimi nikarudi nyumbani Mwanza. We asubira mu rugo Mwanza. Mwezi wa 8, mu kwezi kwa 8, nilirushiwa kichwa chake kwenye WhatsApp kimeningilizwa na mtoto wake. Walinirushia picha.
bamwoherereje ifoto kwenye WhatsApp, kuri WhatsApp, mtoto wake wa kiume umwana we w'umuhungu ameshikilia kichwa chake, afashe umutwe we. Alienda kachinja baba yake, yaragiye atema papa we, akashika kichwa, afata umutwe we, akaenda kwa mwenyekiti wa kijiji, aja ku mukuru w'umudugudu, akasema baba yangu nimemteka mwenyewe, aravuga ngo jewe yiciye data, musije mukasumbua watu wengine, ntimugire undi muntu mujya kwirwa mukeka cyangwa muhangayika, maana mmeshasumbua watu wengi, kuko data yahangayikisha abantu benshi. So nimeambiwa nimalize, rero nafanya icyemezo cyo kumwica. Nikitaka mnifunge, nimushaka mumfunge, nikitaka mniache, nimushaka mundeke. Mwenyekiti akaogopa, umukuru w'umudugudu agira ubwoba, akaita mkuu wa wilaya, araje amagara umukuru w'akarere, mkuu wa wilaya naye akaogopa, meya w'akarere nawe aratinya, akaita RPC wa mkoa, ahamagara guverineri w'intara, polisi, DPC w'intara, umuyobozi wa polisi ku ntara, ndo alikuja wakampiga picha sasa wakiwa na maskari. Umuyobozi wa polisi ku ntara waje amufata amafoto ari kumwe n'abasirikare. Wananchi wote, abaturage bose wakasema huyu hatoki hapa, baravuga ngo uyu ntabwo mumukura hano, mufunge kijiji kizima, mufunge umudugudu wose, yake tunamchangia ng'ombe, kubera ko turamuhereza inka anapata maziwa, maana amefanya kazi kubwa, kugira ngo azajye abona amatoko yadukoreye akazi gakomeye. Haleluya! Kuna mtu ananielewa? Ntabwo muramwumva. Usimudharau Yesu aliye naye, ntusuzugure Yesu afite. Usimudharau Yesu uliyo naye, ntusuzugure Yesu ufite. Ni mkuu kuliko wachawi. Yesu arakomeye kuruta abarozi, ni mkuu kuliko vitu vyote, arakomeye kuruta ibintu byose. Haleluya, 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 haleluya. So damu yake iliyovuja kichwani, rero amaraso yavuye mu mutwe inavunja laana zote, akuraho imivumo na karande byose. Kuna watu wanakutamkia mabaya, hari abantu bapatiye amagambo mabi. Ita damu iliyovuja kichwani mwa Yesu, hamagara amaraso yavuye mu maraso ya Yesu, futa maneno hayo yote, bila hayo magambo yose, jina la Yesu, jina la Yesu, waliokurani abakuvumye, futa na hiyo damu ya Yesu, bihanaguye n'amaraso ya Yesu, hizo laana zote zinavunjika, iyo mivumo yose irakuka, baraka za Mungu na baraka za Mungu Imana zitakuishia wewe, zitakufira wewe, zitakufuata wewe, zitakufuata wewe. Haleluya! Hapa nataka nizungumze na kina mama na mabinti. Hano ndagira ngo mvugane n'abamama n'abakobwa, ababyeyi n'abakobwa. Ukirudi nyuma ya pale ambapo tumesoma mwanzo, niwasubira inyuma handi twasomye mu itangiriro, utaona Mungu alianza kuzungumza na Hawa. Urabona ko Imana yabanje kuvugana na Eva, akamwambia tazaa kwa utungu, aramubwira ngo uzabyara ubabajwe. Lakini nataka nikwambie kama umeokolewa, ariko yagiye umubwire niba ukijijwe, kama umeokolewa, niba ukijijwe na umeamini vizuri, kandi ukizera neza, ukizera neza, kanuni inabadilika, ibyo ngibyo birahinduka, kanuni inabadilika, ibyo tegeko lirahinduka. Hawezi mkanielewa, hapo mshobora kumana mkasema huyu ni mwanaume hatari, nataka nikwambie inawe soda, inawe soda. Kuna kina mama nimewafundisha bigisha wakafundishika, wakatoka kwenye laana, na mimba hospitali, wanapata usingizi, wanaamka na mtoto. Kulikuwa na mama mmoja kama mchungaji, hariho umugore wa pasiteri, alikuwa yari amemaliza miaka 7 hajapata mtoto.
yaramaze imyaka 7 yarabuze urubyaro. Tulipokutana nikamwambia Tumaje guhura ndamubwira haiwezekane mtumikie Mungu alafu uwe tasa. Ntabwo bikuriye ko wakorera Imana ariko ukabingumba. Tunaenda kwenye maombi. Twaje tujya mu masengesho. Tulienda pangoni siku 7 bila kula wala kunywa. Bagiye mu musozi gusenga iminsi 7 batarya batananywa. Nikaona amezaa mtoto wa kiume na yule mtoto ni mimi nimeanza kumshika. Abona yabyaye umwana w'umuhungu kandi uwo mwana w'umuhungu ari wabanje kumufata. Nikamwambia, ndamubwira, tukatoka, turahava, turagenda. Kaenda, turagenda, kakutana na mume wake, aragenda ahura n'umugabo we, akapata mimba. Araja asamira. Haleluya, haleluya. Lakini akaingia kosa moja. Arangije haza ikosa rimwe, kutokuamini, kutizera, ryo kutizera. Mimba ikakuwa, inda irakura. Ilipofika wakati wa kuzaa, igeze igihe cyo kuvuka, akaogopa kujifungulia Mwanza, eti Mwanza hana ndugu. Yanga kubyarira Mwanza, avuga ko Mwanza atafite abavandimwe. Wakati Mungu yuko pale, igihe Imana yari hariya, na Yesu alikuwa hapo, na Roho Mtakatifu alikuwa hapo, na Yesu yari aho ngaho, n'umwuka wera uri aho ngaho, washirika walikuwa hapo, n'abakristo bari aho ngaho. Alafu anasema eti hana ndugu, ariko aravandimwe afite. Akaondoka sehemu moja inaitwa Nzega bora kujifungulia huko. Arangije ajya mu gace kamwe kitwa Nzega, avuga ko ari hagomba kujya kubyarira. Alizaa lakini alitaka kufia hospitalini. Yarabyaye ariko yaragiye gupfira kwa muganga. Na alizaa kwa operation, abyara bamubaze, kitu ambacho kilihuzunisha sana, ikintu cyamabaje cyane. Nataka nikwambie na wewe, hata kama unazaa kwa operation, rudi msalabani. Narajyaga kubwire nawe, niba ujya ubyara bakubaze, subira ku musaraba. Omba Mungu akuondolee woga. Bwira Imana ukize ako kababaro. Woga, hofu. Bwira Imana ikumare ubwoba. Na Mungu akisha kuondolea hofu, Imana ni yakumara ubwoba, akuwekeye utisho. Igitinyiro. Aguhereze igitinyiro. Haleluya, haleluya. Sikuzuii usiende hospitali. Ntabwo akubwiye ngo ntuzajye kwa muganga. Hospitali ukienda ukiwa na utisho, ni wagera kwa muganga ufite igitinyiro, adui hataweza kuwashawishi manesi wa kupasue. Ntabwo Satani azabwira abaganga ngo bakubage. Atawazuia, watavumilia. Azababuza babireke. Na malaika walioko kwenye kitengo cha afya, na malaika bari hariya ku gitanda cyo kwa muganga, ndio ambao watakuzalisha, nibo bazakubyaza. Watu ambao tumeokolewa, kuko twese twarokotse, kuna malaika wanaotuhudumia. Dufite malaika udufasha. Kule tunaenda tu tutimize afya ya dunia hii. Hariya tuba turi mu bibazo byo kuri iyi si, tunaenda hospitali tu tutimize amri za dunia hii. Iyo tugiye kwa muganga tuba tugiye kubahiriza amategeko ya hano ku isi, ili wasituletee shida kwenye makanisa yetu, kugira ngo batatuzanira ibibazo ku matorero yacu. Lakini tunaenda na malaika wetu, ariko tugiye kubagira na malaika wacu. Madaktari wakitaka kunyosha kuna kisu wapasue, wanawazuia. Igihe abadaktari batangiye gufata icyuma kugira ngo batubage, wanafanya kazi, bakaza bakikorera akazi. Unazaa salama, ukabyara mu mahoro. Nataka nikwambie kitu kimoja. Najya nkubwire ikintu kimwe. Unapozaliwa kwa operation, iyo wabyawe bakubaze, unapozaa kwa operation, igihe ubyara bakubaze, ile damu mapepo yanachota yanapeleka kunywa kuzimu. Ariya maraso uva abademoni barayafata bakajya kuyanywa ikuzimu. So ndio maana nakwambia mtu aliyeokoka hapaswi kuzaa kwa operation. Niyo mbwira ngo umuntu wakijijwe agomba gusenga Imana ntakabyara bazwe, kwa sababu
damu ya mwenye haki ama damu ya mtakatifu haipasi kunywewa na mapepo, kubera yuko amaraso y'umukiranutsi ntagomba kunywebwa n'abadayimoni. Haleluya, haleluya. Naelewa vizuri, muri kusobanukirwa neza. Ndio maana tangia lituzi na kuambia omba, acha uzembe. Niyo mpamvu guhera ejo hashize yakubwiye ngo senga reka ubunebwe. Hai mambo ya kukimbia kwamba manabii wakutabirie, acha uzembe, omba mwenyewe. Ayo icyo kintu cyo kwirwa wirukanka n'abahanuzi ngo baguhanurire bireke, senga wenyine. Nikwambia wewe ndio nabii wa maisha yako. Yarakubwiye ngo ni wewe muhanuzi w'ubuzima bwawe. Nikwambia unabii kamili neno wa Mungu. Arakubwira ngo ubuhanuzi bw'ukuri ni ijambo ry'Imana. Soma neno, amini neno, omba. Soma ijambo ry'Imana, ukizere, usenge. Malaika wako mbinguni, abamarayika bari mu ijuru, wapo wengi abariyo kandi ari benye vitengo vyote, bafite ibitangaza byose, benye vitengo vyote wapo, imirimo yose. Wakihitaji kazi wapo, waajiri watakuja, watakupatia promotion. Ni waba ushaka kazi, abamarayika bashobora gutanga kazi, baraza baguhereza kazi, unazamurwe mu ntera. Bana wapo kwa ajili yako, kubera ko bariyo ku bwawe. Wengine wamekaa wamelilabisi, maana hawana kazi. Abenshi bariyicariye babuze akazi. Abamarayika, mana mumezemea, mumelala, kubera yuko mwaranebwe, mwabaye murijyaniye. Amuka usingizini, kanguka kama mu bitotsi. Ambia Mungu malaika wako afanye kazi yako. Bwira Imana itume malaika wawe azakore akazi kawe. Waambie walete baraka zako, waambie bazane imigisha yawe. Popote ambao adui wamejificha, aliyo hose Satani yaishe, wamunyang'anye wakuletee, wagende bayimwire bayikuzanire. Haleluya, haleluya. Sehemu ya 4, igice cya 4 cyavuye n'amaraso ya Yesu, ni mikononi, ni mu biganza, mu biganza bya Yesu. Haleluya, haleluya. Kisoma ile sura, ni wasoma kiriya gice cya Marko sura ya 16, igice cya 19. Marko 16, hakuna sura ya 16. Marko na ule mstari wa 10 ku murongo wa 18. Igice cya 6 Marko umurongo wa 18. Uhageze gusomera Marko 16:18. Marko igice cya 16 umurongo wa 18. Reka dusome umurongo wa 18. haravuga ngo bazafata inzoka kandi banywa ikintu cyica ntacyo kizabatwara na hato, bazarambika ibiganza ku barwayi bakire. Amen, amen. Wakati Yesu alipofika kule Golgotha, igihe Yesu Kristo yageraga igorogota, ukisoma hiyo injili tuliyosoma ya Yohana 19 utaona alipofika Golgotha. Ni wasoma iyo vanjili ya Yohana twasomye 19, urabona Yesu ageze igorogota, alisurubiwa. Yarababajwe, alisurubiwa, yarababajwe, akawekwa msalabani, ashyirwa ku musaraba, akanyoshwa mikono, aramburwa, azamura amaboko, akagongelewa misumari mikononi, aterwa imisumari mu kiganza, na mikononi mwake ikachuruzika damu, mu biganza byiwe havamo amaraso. Ile damu iliyochuzika mikononi mwake, ari amaraso yavuye mu biganza bya Yesu, ya kutakasa mikono ya waaminio, nayo kweza ibiganza by'abizera, ni ya kutakasa mikono ya waaminio, nayo kweza ibiganza by'abizera. Haleluya, 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 haleluya.
damu ile inatakasa mikono yangu na yako. Ariya maraso yeza ibiganza byawe n'ibiganza byanjye. Mikono ya mwanaume aliyeamini Kristo haipigi mke wake tena. Ibiganza by'umugabo yamaje kwezwa n'amaraso ya Yesu Kristo ntabwo akubita umugore wala haende kupigana ngumi na wanaume wenzake tena. Hano ugashobora kuterana amakofe n'abandi bagabo bagenzi be. Nanone mikono hiyo ni ya kufanya kazi ili ilete manufaa kwenye familia. Ibyo biganza nibyo gukora umurimo kugira ngo izane iterambere mu rugo, kwa sababu anasema tabariki kazi ya mikono yetu. Kubera ko Imana yaravuze ngo izahereza umugisha imirimo y'intoki zacu. Lakini la pili, mikono ni ya kufanya kazi ya Mungu. Icya kabiri, ibiganza nibyo gukora umurimo w'Imana. Amesema tutashika nini? Nyoka. Yaravuze ngo tuzafata iki? Tuzafata inzoka, na tukiweka mikono juu ya wagonjwa watapokea ni afya. Nituandika ibiganza ku barwayi bazakira gukira. Haleluya, 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 haleluya. Hiyo damu ya kutakasa mikono ya wateule wake. Rero ayo maraso nayo kweza abizera be. Maana yake kuna mtu nakuta akishika kitu kinaharibika. Niyo mpamvu hari igihe uzahura n'umuntu ikintu cyose afasheho kikangirika. Ujue wachawi wameweka uharibifu mikononi mwako. Umenye yuko abarozi bashikwangika mu maboko yawe. Hizo zote unachokigusa giharibikiwe, kugira ngo icyo ukoze cyose cyangirike. Unahitaji kuita damu ya Yesu iliyovuja mikononi itakase mikono yako. Ukeneye guhamagara amaraso ya Yesu Kristo yandi yavuye mu kiganza cye kugira ngo yeze ibiganza byawe, ikutenge na roho za uchawi na roho za uovu za uharibifu, ikutandukanye n'imyuka y'abarozi ndetse n'imyuka ya za karande zose. Kuna mtu akishika pesa inapotea. Hari umuntu ufata amafaranga akamuchanganya intoki. Kuna roho za chuma burete wameweka mikononi mwako. Unahitaji damu iliyovuja mikononi mwa Yesu iondoe hizo roho. Hari hari umwuka w'iyasi bashyize amaboko yawe kugira ngo icyo ufashe cyose kigende. Unahitaji damu ya Yesu iliyovuja mikononi mwake ioshe mikono yako, ile mikono inayoshika baraka na inayoachilia baraka. Ukeneye amaraso ya Yesu yavuye mu kiganza cye kugira ngo yirukane inyatsi mu biganza byawe, maze yinjizemo umwuka w'umugisha. Icyo ukoze cyose kikubera icy'umugisha. Haleluya, 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 haleluya. Sehemu ya 5, ahantu ha gatanu havuye amaraso ya Yesu ni miguuni, ni ku birenge, miguuni, ku maguru. Haleluya, haleluya. Soma Luka 10:19. Soma Luka igice cya 10:16. 10:19. 10:19. Alafu tutasoma na Zaburi 60:12. Urasoma na Zaburi 60. Zaburi 60. Zaburi ya 60:12. Zaburi ya 60:12. Luka 10:19 haravuga ngo dore mbahaye ubutware bwo kujya mukandagira inzoka na skorpiyo n'imbaraga z'umwanzi zose, kandi nta kintu kizagira icyo kibatwara rwose. Soma hiyo Zaburi 60:12. Soma niyo Zaburi ya 60:12. Aravuga ngo si wowe Mana wadutaye uzangezayo, si wowe Mana utujyana n'ingabo zacu uzangezayo. 60:12. 60:12. Yego. Ama angalia kuna mstari mwingine unaona
Zaburi 60 ku murongo wa 12. Hari wa 13 ngaho. Urahari. Hapa sasa unaishia 12. Udutabare Hiyo ahantu wo nguwo. Udutabare umubisha kuko gutabara kw'abantu kutagira umumaro. Malizia. Rangiza. Imana izadukoresha iby'ubutwari kuko ariyo izaribata ababisha bacu. Amen. Haleluya. Rudia tena, rudia. Subiramo nanone, subiramo. Aravuga ngo udutabare umubisha kuko gutabara kw'abantu kutagira umumaro. Imana izadukoresha iby'ubutwari kuko ariyo izaribata ababisha bacu. Amen. Haleluya. Amen. Sehemu ya 5 iliyotoka damu ya Yesu ni miguuni. Igice cya 5 cyavuyemo amaraso ya Yesu Kristo ni ku maguru. Alipokuwa anasulubiwa, igihe yari arimo gushiragurirwa, wakati anawekwa msalabani, igihe yari yashizwe ku musaraba, walifanya miguu yake hivi, bagize amaguru ye gutya baragerekeranyije, wakapigilia msumari, barangije bateramwo umusimari, na damu igachuzika miguuni mwake, amaraso ava mu maguru yiwe. Ile damu iguchuruzika hivyo hivyo, ayo maraso yavuye gutyo ilikuwa na kazi yake, yari afite akazi kayo, ni ya kutakasa miguu yetu, nayo kweza amaguru yacu, ili alichotuagiza tuweze kukifanya, kugira ngo icyo alichotuagiza tubashe kugikora. Umesikia msomaji amesoma Luka 10:19. Wumvishije umusomyi yasomye Luka 10:19. Yesu mwenyewe anasema, ni Yesu wenyine wabivugaga, nimewapa amri, mbahaye itegeko ya kukanyaga nyoka na inge, yo gukandagira inzoka na skorpiyo, na uweza wote wa adui, n'ubushobozi bwose bw'umwanzi. Haleluya. Ungeshangilia yoba wamwumvise wakomenya amashyi, kwa sababu na nguvu, kubera izo kukanyaga nyoka na inge, bakufite imbaraga zo gukandagira inzoka na skorpiyo, na uweza wote wa adui, n'ubushobozi bwose bw'umwanzi. Unaposikia uweza wote wa adui, ariko uri kumva ubushobozi bwose bw'umwanzi, maana yake adui ana majeshi wa aina 4. kubera yuko umwanzi Satani afite abasirikare b'ubwoko 4. Nitakufundisha kesho, ubwo azabukwigisha. Haleluya. Lakini wote wawe wakali na wepesi, ariko baba bafite ubushobozi ndetse n'ububasha, wote wako chini ya miguu yako, bose bari munsi y'amaguru wako chini ya miguu yako, bari munsi y'amaguru yawe, wako chini ya miguu yako, bari munsi y'ibirenge byawe, wako chini ya miguu yako, bari munsi y'ibirenge byawe, wako chini ya miguu yako, bari munsi y'ibirenge wako chini ya miguu yako, bari munsi ya miguu yako. Haleluya. Tunapolala iyo turyamye, wachawi wanalala wanawanga nje, abarozi barara baturagura hanze, na nyingine wanatuweka dawa mbele ya mlango wako, igihe kimwe banashyira n'imiti ku muryango wawe, na nyingine wanaweka dawa njia panda, igihe kimwe bakayishyira no mu muhanda, wanatega mitego, bakagutega imitego. Lakini hii damu, ariko aya maraso, unapoamuka, aya maraso igihe ubyutse, unamwambia Yesu damu yake iliyovuja miguuni mwako, ukabwira Yesu ati amaraso yawe wavuye mu maguru miguuni yako, yenze ibirenge byawe, popote nitakapopita, ahantu hose ndi bunyike, imitego ya adui ivunjike, imitego y'umwanzi, imitego ya adui ivunjike, imitego y'umwanzi, unakanyaga unapeta, urakaragira ukagenda. Chawa anakuja najua kwamba umenaswa, umurozi yahagera akagira ngo yaguteze wafashwe,
akikanyaga nanaswa mwenyewe, yakanyaga akaba ari we ufatwa n'ibyo yaroze, akanaswa mwenyewe, akaba ari ufatwa. shima ryo gukimbia, shima ryo gukimbia yagutukuriye ninamumeza mwenyewe, akaba ari we rumira, ninamumeza mwenyewe, akaba ari urugwamo. ndiyo maana Zaburi Daudi anasema, yavuze Bwana unisaidie mwenyewe, Mana umfashe jewe, maana msaada wa wanadamu haufai, kubera ko ubushobozi, kubera ko msaada wa mwanadamu haufai, ufasha kw'abantu ntacyo bumaze, bali wewe, ariko wowe wakanyaga mafesi wetu, uzakanyaga mafesi wetu, mwisho ya nyuma, mwisho ni ubavuni, ahanyuma ni mu rubavu. tutasoma kile kitabu cha Yohana Tongera dusome cya gitabo cya Yohana sura 19:37 mpaka 34 mpaka 37, igice cya 19 umurongo wa 34 kugera ku murongo wa 37. na kisha nakwambia pa kusoma tutasimama juu wote. Ni yarangiza gusoma twese tugomba guhagarara. Wacha some hapo kwanza niseme kidogo, alafu nitamwambia pa kumalizia, alafu tutasimama wote. Buretse asomaho ngaho dusobanureho gatoya, ni yarangiza arakubwira igihe turi buhagurukire twese. Yohana 19:34 mpaka Yohana 19:34 kugera kuri 37. aravuga ngo, ariko umwe muri bo amucumita icumu mu rubavu, uwo mwanya havamo amaraso n'amazi. Uwabibonye niwe ubihamije, kandi ibyo uhamya ni iby'ukuri, kandi azi ko uvuga ukuri ngo namwe mwizere. Kuko ibyo byabereyeho kugira ngo ibyanditswe bisohore, ngo nta gufa rye rizavunwa. Byongeye kandi ibindi byanditswe biravuga ngo bazabona uwo bacumise. Amen. Haleluya. Nimekwambia damu iliyovujwa kwenye sehemu ya mwisho ambayo ni ya 6 ni ubavuni. Yakubwiye ngo amaraso Yesu yavuye ku gice cya nyuma ni amaraso yavuye mu rubavu. Tuliokuwa nao juzi nilikwambia abo twari turi kumwe ejo hashize narababwiye ko ile damu ile vuja ubavuni ko ari amaraso yavuye mu rubavu ilikuwa inamzalia kanisa Mungu. Niyo yabyaye itorero, niyo yabyariye itorero Imana. Maana Adamu alipoangalia kwa wanyama kakosa wa kufanana naye, kubera ko igihe Adamu yarebaga mu nyamaswa yabuzemo ihwanye nawe, Mungu alimpiga usingizi, Imana yaramushinjirije, akachomoa ubavu wa kushoto, ikuramo urubavu rw'ibumoso, akafinyanga Hawa, irangije iremamwo Eva, akamkabidhi akawa mke. Arangije iramumuzanira imugira umugore. Alipo amuka usingizini, igihe yakangukaga akaona Hawa, akibona Eva, akasema hakika, aravuga ngo byukuri huyu ni mfupa katika mifupa yangu, iri ni igufwa ryo magufa yanjye. Kwa sababu hiyo kubw'ibyo ngibyo ataitwa mke, azitwa umugore. So tunaona mke alitoka ubavuni, rero tubona ko umugore yavuye mu rubavu, na Kristo na Yesu alimuzalia yabyariye bibi harusi, yabyariye sebukwe. bibi harusi n'umugeni, yabyariye umugeni Mungu, Imana. Haleluya, 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 haleluya. Ndio maana wewe, niyo mpamvu wowe na mimi nanjye tunaitwa bibi harusi, twitwa abageni. pamoja na ndevu na buno bwanwa naitwa bibi harusi, nitwa umugeni. Haleluya, 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 haleluya. Unajua Tanzania huwa kuna mstari mmoja huu na wachanganya huwa na wapiga challenge.
muri Tanzania hari umurongo umwe ujya ubavanga. Ule mstari kwa sababu unazungumza kwa Kiswahili, uriya murongo uvuga mu Kiswahili unasema kwamba wanawake, uravuga ngo abagore wafanyao kazi ya Mungu bakora akazi k'Imana ni jeshi kubwa, na abasirikare bakuru. So rero Watanzania wanachanganyikiwa, Watanzania birabayobera, wanawake wanakuwa wanasimama wanawake jeshi kubwa, maze abagore bakatangira kuvuga ngo abagore ingabo. Lakini Biblia, ariko Biblia inaposema mwanamke, iyo ivuze umugore inasema kanisa, ibivuga itorero, inasema kanisa, ibivuga itorero, kwa sababu tunafanya kazi yote, kora ko twese dukora, wanaume na wanawake, abagore n'abagabo, vijana na mabinti, abasore n'inkumi, wote tunafanya kazi, twese dukora umurimo, wote ni jeshi kubwa, twese turabasirikare. Haleluya, 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 haleluya. So hiyo damu iliyovuja ubavuni wa Yesu, rero ayo maraso yavuye mu rubavu rwa Yesu, damu itakasayo roho, ni damu itakasayo roho. ni amaraso yeza umwuka. Amen, haleluya. Waliokuwepo jana, ungekuwepo jana ungejua, abari bahari ejo barabizi, kwa sababu jana niliwaambia mwanadamu ana sehemu tatu. Ko ejo yababwiye anao mwili, ko Adamu afite ibice, afite umubiri, anayo nafsi, afite umutima nama, anayo pumzi ama roho, afite umwuka. So ile pumzi, rero wakati alitenda dhambi ilichafuliwa na adui. Rero uriya mwuka igihe yakoraga ibyaha wandujwe na Satani. Mawasiliano yakakatika kati ya mwanadamu na Mungu. Ubusabane bwe bugacika hagati ye n'Imana. Yesu alipomwaga damu yake iliyotoka ubavuni, igihe Yesu yamenaga amaraso avuye mu rubavu, ndio maana wamesema ilikuwa imechanganyikana na maji ya kuosha. Niyo mpamvu bavuga ngo hari havanzemo amazi yo kutweza, inatakasa, ireza, inaondoa ule uchafu wa adui, ikuraho mwanda wa Satani, inarejesha mawasiliano ya mwanadamu na Mungu, irangije ishusuriza usabane k'umuntu n'Imana. Haleluya, 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 haleluya. Lakini zaidi ya yote, ariko ikiruta byose ni damu ya ununuzi, amaraso y'igiciro yo kugura. Soma hiyo Ufunuo 5:9-10, alafu tunasimama. Soma ibyahishuwe igice cya 5 9 na 10, umurongo wa 9 n'uwa 10, bityo twese duhaguruka. Ibyahishuwe uri we Yohana igice cya 5 umurongo wa 9 n'uwa 10, twese bite duhaguruka. Nuko baririmba indirimbo nshya bati, ni wowe ukwiriye kwenda igitabo no kumena ibimenyetso bigifatanije, kuko watambwe ugacungurira Imana abo mu miryango yose no mu ndimi zose no mu moko yose no mu mahanga yose, ubacunguje amaraso yawe, ukabahindurira Imana yacu kuba abami n'abatambyi kandi bazima mu isi. Ndareba. Amen. Simamaliza 10. Umurongo wa 10 ntawo urangije. Yego, tumemaliza tayari. Naomba tusimame juu. Arasabye twese duhaguruke. Wakati tumesimama juu, tafakari. Igihe duhagaze, tafakari. Tafakari na kurimbura mu Kirundi zinamu.
Wakati tumesimama tafakari, igihe turiwe duhagaze tube twitekerezaho, nimefundisha kuanzia 1 mpaka 6, nadhani umeenda pamoja na mimi. yigishije kuva kuri 1 kugera kuri 6, kandi yizeye ko mwari muri kumwe, na kila ambacho nimegusa nadhani unaweza ukawa kuna kitu kimegusa maisha yako. ikintu cyose nagiye mvugaho ndakeka ko hari ikintu cyafashe ku bugingo bwawe. Hiyo damu ilifanya kazi kwa ajili yako. Ayo maraso hari icyo yakoze kuri wowe. Na kama unaona kuna vitu vinasumbua lakini umelewa, damu hii inaweza kukusaidia. Ni ukuvuga ngo niba hari ibintu byari biguhangayikishije wamaje gusobanukirwa ati na yahe maraso ashobora kubikuraho. Hawezi kawa unatamani kufanya kazi ya Mungu lakini umimi unatangulia mbele yako. Aravuze ngo niba wumvaga ushaka gukora umurimo w'Imana ariko urucantege rukaza imbere yawe, utahitaji damu ya Yesu iliyovuja usoni ivunje mapenzi yako ili mapenzi ya Mungu atimie. Ugomba guhamagara amaraso ya Yesu Kristo yavuye mu maso ye kugira ngo akureho gushaka kwawe, gushaka ko Imana kwari ko gukora. Lakini unaweza ukawa una magonjwa, kandi ushobora kuba ufite uburwayi, umeenda hospitalini shindikana, wagiye kwa muganga byaranze, umeombewa imeshindikana, warasengewe byaranze. simama kwa zamu yako, hagarara ku giti cyawe, mwambie Yesu msulubuni msalabani, vuga ngo Yesu wahangaikiye ku musaraba, ulipigwa kwa ajili yangu, warakubiswe ku bwanjye, na maandiko yanasema kwa kupigwa kwako mimi nimepona. ibyanditswe baravuga ngo kuva kwitwa kwawe damu iliyovunja mgongoni niponya. ayo maraso yavuye mu mugongo wawe nangize. Uliite yanze kuchuruzika kuanzia utosini mpaka miguuni mwako. Uyahamagare atangire agufashe kuva mu mutwe kugera ku birenge byawe. Uliite isafishe damu yako. Uyahamagare